manipurnews.channel gi makai miyam gi mafam da maroi paw sing pijari ahanbada Air India ki laibak thiba thodokta crash tokraba AI 171 gi black box data download tobungam le hairi makha tawa paw amuda Mexico gi ira poto da gang masel kamna bada trying to sire kaya aman aso pandang kre laiba popun numiki numidang da Mexico gi central city oiriba ira poto da Catholics holiday ama miyam na haraw yam na saruk yaringai da gang kubu singi oiba nongmai kamna bagi thodokta yam drabda miyo trying to sikre amasung kaya aman aso pandang kre haina mafam adugi authority gi makai dagi pungtorli gapna jota da laiba hingsa gi thodok wathok singna toina thokanba ira poto da leidiba attorney general's office gi makai dagi thodok aduga mari lena makha ta na pungtok kibida laiba pobagi numidang da nongmai kapagi makhol kaya amata ki loina na madugi matung hospital da sahi tara tare tangai riban naha ama yauna punna mioi trying to sire haina confirm toroki laiba adugi president Gloria Sanbom na thodo adubu yam nungai taba amadi amani haiba loina mafam adugi security gi makai da hen section torang lokotuna makha tawa thodok tok tana ba khanki makha tawa pa amada sispya gi matung da Iran gi supreme leader Khamenei na US da another warning pikre Iran gi supreme leader Ayatollah Alin Khamenei na hadaki US na chatharakwa strikesing adu loiraga ceasefire laktokpa adubu Israel amasung USA gi mayokta makoina maipakpani haina claim taruduna makata na another warning su USA da pikre lusing basina makata aduna Iran gi makeidagi Qatar da leiba makoi gi asobu air base oiriba al udeta misal kapsang chiba aduna USA gi asobu asokpu leiki madugi matung tarakpada karigamba Iran da USA na attack chatharakwa haurabadi henwa akaya toikia ama thorpa yai haina warning piki marak asida USA gi President Donald Trump na Iran gi kuidana nuclear gi matang da wari sanaragani haina pongtok poleki Iran gi lusing baduna pongtok kibada USA gi makeidagi chatharakeba attacking aduna makoi gi nuclear program gi leiriba site aduda ka hena son balekide maduna nuclear gi thabuk thorom chathabada panba piba ngamloi hai amaromda USA gi makeidagi su okoina togai keba nuclear site amadi hat keba lami lusingba amadi scientist kya adubu makata na Iran nuclear program chathabagi lambel da sauna apanba piragani haiki makha tawa paw amada namit mangani gi manung da demand taru government na thabak tong trabadi relief camp ni putaro ki lanjelak pasingna akan makhungjang sasalagani tongan balup sing MSC MYO CMEC BC Imal P Samas na simbagi apulup oiba hojikna nithokong ward number 13 gi Krishna Gopal Memorial ward ki mayok nabada temporary office oiriba Susanpur Maite United Committee na namit mangani gi manung da government na demand taruk thabak tong trabadi relief camp ni putaro ka leiba lanjenar pasingna akan makhungjang sasalagani haina committee asigi co-convener inthojam nabana pawmi singi khutang da pongtokre ngasi nungtil press club da pongtokiba poging pham da CSO manga na punsalaga siamliba committee asigi co-convener na wafam asi pongtoladuna makha ta na hai me hum solisingani kulumdegi kuki narco terrorist na atamna maite misam miyam da landarakpadagi ngasi power relief camp da changja phamlogdana leirakli relief camp da leirakliba ekoi ngasi power tampam chapam khangdri sei ani hena leiraklaba power da lanje lakliba ekoi gi sapchaba hak lengana phangandri lanje lakliba singna relief camp da leina hingba ngamna ba sei gi March 13 da governor amadi chief secretary na demand ani yawa memorandum am bisanki matam adu da governor ga su haktena na unaduna lanje lakpa singi awaba relief camp da thenariba kudongcha da basing maruwaina ka amada imung mari manga lehenba sanitary health education ki matang na singba mayonariba kudongcha da basing wari sadana khanjagi governor su thabuk oina pangthokani habi thaja pirakhi masi matung April ku mathoi da point mari yawa memorandum amaga punna hana khankiba point ani aduga punna demand taruk yauna memorandum amasu amuk hana governor chief secretary amasung Bishnupur gi deputy commissioner da pisankiba zerol aduda yauriba point sing adudi lanjela pasing gi damangta yengbiraga thu matamda thabuk oina pangthok pirak mabasu haijaki hairi aduba hojik phawda thabuk oina bakalakpa udri haina hairaduna ngasi ju amuk hana point taruk yawa memorandum ama hana pisankiba wakat zerol sing adusu ningsing handuna lanjelak liba singi apamba matung ina thabakta onthok piraknaba governor amadi chief secretary da pisanki maramasina namit mangan gi manung da committee asina taliba demand taruk asi kariguma thabakta onthorokdaba natraga thabakta onthokani haibagi order singba thorokdabi tarukni gi suba numitagi relief camp nifu tarukta leiba Susanpur dagi lanjelak singna akanba democratic oiba khongjang changsanba hauragani khongjang asida Manipur da kondaminariba yellow phudu
पुरमकी मिवेसिन सरुक याबियु अमसुंग सगतपियु हाइनसु वांगमिसिंगी खुथांगदा अपील तौकी पनबा याबदि कमिटीना थबकतो ओंथोकपिननबा हाइजकिबा डिमांडसिंग अदुगी मनुंगदा लांजेलकलबा माइरोइसिंगीदमकता एजुकेशनल पैकेज अमा सैंक्शन तौबिबा रिलीफ कैम्पदा लेरिबा लांजेलकबसिंगी थबक थोरमसिंग यंगसनबिबा चुचानपुरदगी लांजेलकबा मिवेसिंगना बर्थ सर्टिफिकेट domicile lesing ba atei document sing tathokpada mayonariba khudongjadabasing onbiu lanjelakba singna amuk hanna khundalita hanbiu aduga hingjaba ngamnobi damakta matik saba thabak bibi bagalena chusanpurdagi lanjelakba mitei singi temporary center arrangement gi thabak pakat biu haibisini makha taw pa amada village chip khanbagi notification semtok thidin tawre haina wakat khre gazette ta yawbuga hill area committee singa manadre biren village chip khanbagi matang da central government gi gazette notification da yawu hai semtok lamagi matang da mi संबिननबा हानि चीफ मिनिस्टर नथम बिरेन मणिपुरी गवर्नर अजय कुमार बलादा आई बिसेरोल पिसंदना वखत करे गवर्नर द पिसन गिबा वखत जेरोल अदुगी मतुंग इन विलेज चिफ खनबगी मतंग द यूनियन गवर्नमेंट गी केजे त फोंबा वहाई सिंगदगी कुमजा सोलसिंग समापन हुमजानि थोय द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली हिल्स एरिया कमिटी न फोंबा ऑर्डर द वहाई अमा सेमदोक सिंजिन तव थेनरे मतौ करमला अमसुंग कनागे याब लौरगा वहाई सेमदोक सिंजिन तौकिबनो हाइबगी मतंग द इंक्वायरी तथदुना सबचाबा अमा खंगतोकबा तंगाई फदे हिल एरिया कमिटी न ऑर्डर थोक्रबा मतुंग द खुल कया थोरखिबगे अमसु अनोब विलेज चिप नत्र खुलाकबा खनखिबगे हाइबदु मयेक सेना खंगबगी तंगाई फदब लei हाइनसु वकत जेरो दपल्ली इंडिया गवर्नमेंट फोंबा गैजेट नोटिफिकेशन की क्लोज मापन द अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ चिफ्स और हेडमैन हाइना मयेक सेना इरी अदुबु मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली हिल्स एरिया कमिटी न फोंबा नोटिफिकेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ चिफ और हेडमैन हाइना इरी मतौ करमना ओ हाइवाई असे और हाइना सेमतोकिबनो हाइबगी मतंगदा असुम अरान खंगतोबु मथौ ताई सोइबदगी तोकिबा ओइरबसु नत्रगा अतमनना सेमतोकिबा ओइरबसु थौ अदुना मरम ओइरगा मणिपुरदा अनोबो कुलकया थोलपगा लोयना अनोबो विलेज चिफ कया खनबगी खुदम थेनरे यंगसनबिनबा लेतबा मोंगदा कुलगी मसिं हेंकलपना स्टेट असिदा खुदोंसादबा कया थोले कुलसिंगी रिकॉग्निशन पीबा अमदी कुलगी मपु कनानो हाइबा खंगतोकननबा होनबदसु चावनु खुरौ थांगले हाइ मकाताबा पाव अमदा मणिपुरगी आधार कार्ड पाइबा म्यांमार मसा अमद्रका कोनानो फारे असम राइफल्स ने मिजोराम पुलिस का कुसमनरगा चथगिबा थीब हुंबगी तबकदा मणिपुर की आधार कार्ड पाइबा म्यांमार मचामा हेरोइन पाउडर ग्राम चामा कुमाथोय कोनाना फारे हिरम असigi matangda phangba report aman hai मिजोराम की साइपताल डिस्ट्रिक्ट मनुंग चना लेबा हियांगमुंदा असम राइफल्स ना मिजोराम पुलिस का कुसमनरगा चथगिबा ट्राइब तलपा लाख मौद्रागा लिसिंग हुंद्रा मंगा रोंगी ओगदबा हेरोइन का कोनाना फारमी एदु म्यांमार मचानी अदुबु हाइरिबा मी एसी मणिपुर की आधार कार्ड पाइरम बथेनाकी फारमी एदु मखाताबा इन्वेस्टिगेशन तथनबगिदमक्ता ngokpa पुलिस स्टेशन सिनक्रे हाइरी मखाता पाव अमदा जुन कुंथ्रादा ओइना वारी सानरगनी मणिपुर तंदु लेताबा फिबम हंजरहनबगी पांदमदा मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स न मणिपुर की सीएसओ सिंगल जुन कुंतरे त वारी सानगनी हाइना थौरांग तोरमबदु येथोकलदुना जुन कुंथ्रादा ओइना वारी सानरगनी वारी सानबदुदा मुकुगी म्यूसिंगना मणिपुर हौजिक ओइरिबा फिबम सेंटर द मयेक सिंगना खनगनी हाइ पावसिग लोइना नंगसिग दिमरोय पाव पिजबा तांग अजिलोइचरे मखाताब अपडेट के दमक म्याम पनंगाय मिनसी लोइना चैनल असिबम सिबिदुना लाइक एंड सब्सक्राइब तो बिरमु